Katukad, ti basol. Tinapalabas, kinid daw ni Dinggas ken ni Ligaya, asaan na kumanga ipakpakaam mo ken ni Astor, anatakawan ti rancho. Gaputa mga nopaltugan na, dagiti agbambantay. Imanugot ni Ligaya, ngem na kunana asaan nga agtal na amang riribok ken ni Astor. Insingasing pa'y ni Dinggas apaibalod na langan ni Astor, ngem saan akasta ti kayat ni Ligaya. Nudikat ti makita na ni Astor nga agrigat. Kabayatan na, si Marungkar da Arson ken boy ijay simbaan. Imisem la ni Arson, gaputa kinasarita ni Padre Mateo. Ngem di na nailasin da itoy, ket inawagan na pa'y ititata. Iti sabali abangir, nalagip ni Donna ti mapane di ospital, tapno penken na, no talaga nagikatan ni Joy. Nakita na nga ron ni Joy, ket nakasarita na pa'y. Gapu iti dayta, sinapol na ni Bigman. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad, ti basol! Pinsar mo ti kutse, ma'am. Kaya't mo asawangan, agis tambay tapay ditoy. Nagsakitan di tiyan ko, kapoy di pa nagbinulan ko. Bumabat na. Anya? Anya mo tan, ma'am. Agawid ta ko man. Ha? Ni Bigman, tinagtuktok iti tawa? Anyan, apan nakairan-ranan. Sige, Sonya. Bumabatan dito yung kotse. Kasaritak ni Bigman. Uwan, ma'am. Amom ka di, Bigman? Talaga asap-sapulan ka? Mas dawa ka, Rod. Tapay nga da kayo dito yung sentro kat rabiin. Kaya't ka makasaritan. Nasaysaya at sa, numapan tayo iti bar, tayo dya iti pangibagaam. Ay, saan, Bigman? Saan nga minamabalin ngagpuyat ni Ma'am Dona? Ngamin, madadaol ti beauty na. Umunag tayo dita kotse. Kat dita ti pangibagaak iti kayat ko nga ibaga. Nasaysaya at pay Sige, umunag tayon, Bigman. Puwera dagita kakadwam, Si Kalaong. Oh, anya, Bigman. Nalawag ka di, ti saritaan ta? Wen, Donna. Awan parikot iti kwarta. Nakasagana ak nga agbayad. Basta mabales ko lang ni Joy. Anang ngagaw iti ragsak ko. Sige, awan parikot, Donna. Aramiden mi tibilin mo. Nasayangat no kas na. Kat nunalpasan. Naskan nga adda pamanaknak mo analpasan. Nalawag ka di, Bigman? Nalawag, Donna. Planuam anaimbag no kasano. Tapno agbaligi kayo. Jak kaya't ama ulit ti palpak at trabaho yo. Ariglado. Ipasigurado kan ka, Donna. Naawatan ka di nagsaritaan mi kin ni Bigman, Sonya? Ay, uwan, ma'am. Pagwadan nga aramid. Sonya? Talagamot nga men, Ma'am Dona. Hay, awan, di mading aramid mo, ma'am. Pasig ka nagsayaat. Awan, ti makunakkan ka, Ma'am Dona. Ha? Nagmayat at talaga ti ugali. Mangrugi ka kadimanan, Sonya? Ay, tsaka mo ka, ma'am. Makamu ka man langan. Ngam pangaasi ma, tadi nakiramraman iti kina Luciferam. Sana kadaka sa tao. Anya? Asidagtan iti balay mo, ma'am. Amang ano makalabos ta. Ay, agyaman ak. Nakasangpot tamot langan, ma'am. Nakadanong tan dito yung babangan ta balay, boy. Sige, lokataman.
Tapno makainanatan. Hoy! Ay na. Tata, unay kayo meten. Makapakigtot kayo. Apay nga da kayo dito eh. Si Marong Karak ngam, awan kayaw. Intugaw ko dita kawayan atugaw, kat naiturog kaw. Sige. Kayon tata. Tengat rabiin. Sa dinaw tinagapuan niyaw. Apay anarabyan kayo unay. Adda kadiar aramidan yaw amaday. Awan, tata. Sige. Basta jak kayatan amarabyan kayaw. Tama nga may sagmak kayaw. Taamuyaw dito ilitayaw. Agrairan ti droga. Wen, tata. Anya itahintay na ganyo, tata. Makoy tinagan ko. Ala, sumrag kayaw di tabalay. Tamaturog kayaw. Kat saan yawn nga ulitan ti agpakarabi eh. Boy, kumusta nga tanda Adeline kanjoy? Makapailiw mat. Saan ta mabalinti agpakita kadakwada? Wan, maawatak. Ngam mabalinta tamat ida makita. Ngam saan ta agpabigbig. Sige, takayat kumat makita ni Adeline. Sige, maturog tan arson. Nabannog taunay. Wan, boy. Naimbag agsa pamamo. Siya kung tinangyag iti kapem. Adoy. Nakairwama mo ti agpainit dito iti rasa iti kastoy nga agsapa. Wen, among kanitingkas. At tamanan tagbala akolar. Kadyak nakaturog ka po iti dayta. Ha? Kuna na amang isagana akano iti 50 milyon na pisos. Kano saan? Agtinag ti bomba dito'y happy house. Anya? Aglablabusan day jay akolar. Amo. Apay adi agpakita kanyak. Apay adi nakinggaan. Nagdakalagatan tikid-kid dawan na, amo. Sana mabalin. Paggapuan ka no ti bomba, amo. Kat awan ti basta makastrak dito eh. Gapota damot gate. Itin nagdangata, babaan iti helicopter. Delikado no kasta, amo. Kanya tikat mo sawan. Itad ko tikit kidawan na. Pumanaw tayon dito'y happy house, amo. Aniya. Sindikato dayjay, amo. Kat aduda, isuanas ka na panunuta man na imbag no anya ti aramidem. Tanuda kami kinidagimay. Mabalin mi ti pumanaw dito'y happy house, tapno saan kami ama iramraman. Kas itinakunak ididamo. Importante ti biyag mo. Ngam addalatakan kadayta, amo. Dinggas, ang kakano makigidan ka ni amo nga mangan, tamapan kayo ijeransyo. Ha? Dili ka do, Dinggas. Sige. Intang aruda ni Jay Kusina. Dinggas, kasano nga ino maamuan na nga buwas te karga te kahaijay. Makaamuditan. Sige, intan ija kay Chin. Baka agungat no mabayag ka. Sige. Kaya't ko ti sumarong ka rin rancho. Kaya't kung amuan no mano tinaurnong a kwarta ijay. Sige, amo. Hindi na pa nabulan. Nawadwad tilinaon ti ka ha. Iso na nayunan itan. Gaputag tultuloy mat ti panaglako da iti baka. Amo. Ala, mangantan. Tamapantay di rancho. Amo, mayat pailaan ti taray to'y kotsem. Wen, Ti kotse ni Boy, amo.
Ang mga numadadaal no sana maaramat. Ta sino ko mati mga raman? Ilakom laangan, amo. Anya? Saan? Apay, amo. Pakalaglagi pam kadiki ni Boy ti Kotsena. Si bibiyag ni Boy. Saan ka di? Apay, di mo ibagakan niya tagpaiso dinggas. Awanan ni Boy, amo. Natayan. Ngam si bibiyag latay ti panunot kan riknak. Gaputain bilang kon nga anak. Sana na ni Boy ti pagsaritaan ta, amo. Panunutan takit dino anya ti aramidan ta, itinakuna ti color. Mariribukan at talaga dinggas. Jay kadirancho ti makasulbar iti daytoy a problema. Oh. Sika ti mga mo. Basta ti makunat, ti biyag mo ti importante. No itad mo ti kidkidawanda, sigurado nga wanda ka sa mapasamak. Ngam no saan, nas ka na panunuta manaimbag. Ngamin, delikado ti biyag tayo amin. Agadupay lang ti bakak di Rancho. Wen, amo. Adu ti kwartak dinggas. Adu ije bangko. Malaksid ti kwartak ije happy house. Ada pa'y kwartak di Rancho. Amo. Mabantay tayo hanti ka, ha? Sige, amo. Apay akaslasaan ananayunan. Anya? Kastoy kaadoy di napanabulan. Aging ka ita. Kastoy pa lang. Imposible da ito'y. Amo, saan ngagpapada ti sumrek a kwarta iti binulan? Ang mga no nakapkapsot ita. Kabisadok ti taray ti Rancho, dinggas. Ala, kaya't ko makasarita dagiti agbambantay diti kaha. Awan na pastrak ita abulan. Saan ngagpapada, amo? Ang mga no into no may abulan kat dakdakkel ton. Oh, Amo. ala amin alinaon ti kaha. Wan, amo. Da kayo ngagtrap-trabaho diti Rancho. Jak kayat akuskusitan dak. Iti ka nito akusitan dak. Saan kayo ang mapakawan? Saya atan nyo ti trabaho yu ditoy. Gapo tamasusuilduan kayo iti husto. Iti kanito nga damaamuak nga aramid yu amadi ditoy. Agsungbat kayo kanya. Nang runa, dagiti agig-igem iti kaha. Jonas! Saan mi nga amo ti ropa ni Joy? Iswa ka sa pulak ti tulong mo. Joy? Nasken na makamag ko ni Joy. Mano ti bingay mi? Ikang ka, iti 30%. Sana mabalin. Kagudwa ti kayat ko. 50%. Awan parikot. Basta lakit di agbaligi tayo. Sige. Kaano nga ipatungpal tayo, ha? Itamad lang. Da kayo timang kamagkan kwa na. Kalpasan na. Ipakaamong kanyak. Amom ti balay ko. Ket umay kanto ijay. Itay tayo pa dito iruwag ti ospital. Nga mawan tinapaliw tayo. Impasublat ni Bigman ti trabaho na. Sana bale, tasan alibre tayo toy. Kanagpanayo na to. Sige. Kitam ti ko siya nagsartay. Nidinggas tayo dyan, saan ka de? Kasla. Kitam lagi ti bimabay ti kotse. Dua babae. Wan. Sino nga ta kadagita ti agnagan iti Joy? Sige, planuan ta na imbagda ramidan ta. Ako. O sige, kabsat. Umay ka ditoy. Alaan kay ti blood pressure. Dahito'y gayam ti Joy. Nagpintas. Well, isa ba ito itay babae akadwa di ni Boy. O anya?
Agpaala ka ka di iti blood pressure mo, Manong? Kwa. Tika dua kay Jay kotse, nurse. Ang mga numatayan. Umay ka kumadagos na tulungam. Diyan ka mo tiramidak. Anya? Ne, adamanan baro a pasyente? Umay ka, nurse. Pangasim. O sige, Adeline, mabit laang. Intahan, nurse. Anya taramidan da. Ay, suruta kida. Aday tika dua, nurse. Kaslasanan nga umang angas. Kitaan ko ma. Ang mga nusanan nga umang angas. Sige, umunag kita. Pangasim. O sige. Manong, kita agmanti. Ha? Hindi ka mo tiri daw ti kotse? Hindi mo gamden te agikis. Tama nga numatay ka. Imo ko. Anya ti masapol yung kanyag. Anya ti mapasama ka ni Joy, iti dayta agun daway. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Ributazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.